Baphume ngothi lwabo abantu kuzokweseka indlamlenze njengoba icacelwa ukaMathenjwa. Umkhongi kaKhuzani uthi bekungelula ukukhonga kwaMathenjwa. Babethanda ukungiqinisela amehlo ngoba noma sekukhokhwayo kukhona inkomo ezake zahamba nje kwathiwa hayi ifundile phela kwasho ukuthi le nsizwa yangaphela amandla yangashaye ndivala ngoba uyamthanda umuntu wayikhokha zonke lezo nkomo zonke izinto noma bekubona ukuthi kunzima khona. Ngokusho komunye wabafowabo bendlamlenze, zicela ema-30 izinkomo ezihlatshiwe ukuze abantu abahambele lo mgcaco bezobusa. Zobe ishana ngenjobo konakele kakhulu. Ngapha ke emva kwami njengoba uyibonela nje sibulala inkomo esifuna ukuthi sandisa ukudla kwabantu ngoba sazi ukuthi mningi umthamo esingathi siulindele namhlanje abantu abazobukela lo mcimbi ongaka. Le nkomo nje besikade sibulala inkomo ezu22 njengamanje la esibayeni sesithe ababulale ezu6 mabeqeda ukubulala ezu6 bazophinde futhi bebulale ezinye ngoba sifuna ukuthi siqinisekise ukuthi abantu bazohamba bedlile, abantu bazohamba bewatholile amanzi la kwaMpungazi. Njengoba lolu dwendwe lisaqhubeka, kulindeleke ukuthi kunandise nabaculi bezinhlobo ezehlukene zomculo.